Ekitabo kya Nabi Malaki eshura ya kashatu ebiri kuhanurwa aha kwija kwa Yohana Omubatizi n'okwa Mukama wiitu. Reeba nintumwa entumwa yangye kutebeekanisa omuhanda omu maisho gangye, kandi Mukama ou murikusherura aryija omuri hekalu y'ekitarariire. N'entumwa y'endagaano ei murikushemerererwa reeba neeyija, nikwo Mukama w'amahoro arikugira. Mbwenu nooha oribaasa kwemera izooba eryariiziraho, kandi kwarireebwa nooha oribaasa kwemereraho. Ahabw'okuba ni nk'omuriro gw'omuheesi ogurikushemeza kandi nka sabuuni y'omwozi. Yashutama nk'orikushemeza efeeza akagimaramu enkamba, ashemeze Abaleevi abagire nk'oku bamara enkamba omu zaabu n'efeeza okuhisa obu barihongyera Mukama empongano zihikire. Obwo nibwo empongano za Yuda na Yerusaalemu zirishemeza Mukama nk'oku zaabaire zimushemeza omu biro byira omu myaka eyahingwire. Bwanyuma ndyabirira haihi kukya orubanja, ndyaba mushinja orikurahuka kushinja abarogi, abashambani, abarikurahira ebishuba, abarikwima abakozi ebihembo byabo, abarikwita kuba abafaakazi n'efuuzi, abarikwita emanja z'abanyamahanga n'abatarikuntiina, nikwo Mukama w'amahoro arikugira. Ahabw'okuba nyowe Mukama timpinduka, nikiimwe beene Yakobo mutarikumaraho. Ekibi ky'okutaaha Ruhanga 1:10 n'emitoijo. Okwiha omu biro bya bashwenkuru mutuura nimutiishuka nimureka ebiragiro byangye mutarikubyorobera. Mungarukire nanye ninyija kubagarukira, nikwo Mukama w'amahoro arikugira. Konka nimugira muti, tugaruke tuta? Omuntu akabaasa kwima Ruhanga ebye? Konka imwe nimunyima ebyangye, haza mugira muti, nitukwima tuta? Nimunyima ebicweka bya 1:10 n'emitoijo. Mukyeno rw'omukyeno, ahabw'okuba imwe ihanga ryona nimunyima ebyangye. Mureete ebicweka bya 1:10 ebihikire omu mabikiro gangye, enju yangye ebone kubamu ebyokurya. Mubingyerese haza murebe kuntabiigurira amadirisa g'omu iguru nkabashukaho omugisha, mukabura naho kuguta, nikwo Mukama w'amahoro arikugira. Ndyakabukira orikwenda kubamera areke kucwekyereza emyaka y'omu itaka ryanyu, n'emizabibu yanyu teribura kwana, nikwo Mukama w'amahoro arikugira. Kandi obwo amahanga goona garyabeeta bahiriirwe ahabw'okuba muri ab'ensi y'okushemererwa, nikwo Mukama w'amahoro arikugira. Mukama naagira ati, ebigambo mubiire nimunyetombiitira bigumire. Konka nimugira muti, tukwetombiitiire tuta? Mugizire muti, tikiine mugasho kukorera Ruhanga. Kandi muti, nikitugasira ki okorobera ebiragiro bye n'okugyendera omu maisho ga Mukama w'amahe turi nk'abari omu rufu. Hati abanyamaryo nibo turikweta bahiriirwe, kandi enkozi z'ebibi tiziri kugogyera konka, n'obu ziri kugyeza Ruhanga nizikira. Omu biro ebyo ababaire nibatiina Mukama baguma nibagambirana. Mukama yatega amatu yabahurira, kandi ekitabo ekirimu ebirikwijusya kyahandikirwe omu maisho ge ahabwa ababaire nibatiina Mukama bakateekateekaho iziina rye. Kandi Mukama w'amahe naagira ati, aha izooba erindikoreraho baryaba bangye, baba itungo ryange ritooriinwe, kandi ndyabasaasira nk'oku omuntu asaasira omwana we orikumukorera. Haza obwo muryagaruka mumanye kutaanisa abahikiriire n'ababi, abarikukorera Ruhanga n'abatari kumukorera.